یه پجهیزه که لشکری دنوا شورش ده دنوا شر ده بیواجو که پر دیروکی و پر گرینگ ده هات آوا کرن. یعنی یه پجه خالی خستن کروه که بشه که قصده درکت آورده و سازی لشکری یاجن به منطقه پیش کرد. یه پجه درولا خدا، د سکن خدا، د پیشنگتی خدا، به پراتیک خودی لسوزا خدا درکت، سوزا پاراستنا شورشش، سوزا پاراستنا تواهی جنان. دبن هلبته باندوره کی پرجد بسر جواکی تبایی کی نتنه جبو ما وک کرد گرام بیشین یعنی جبو قصد ام بیشین. جنا کرد تنی ددچ ایتاری جنا کرد نما تنی چارچفا جنا کرد نما هشت کو ام بیشین گلک نتوی دین تبلیبون خال سروی اساسی جیا پجیره چه بکن. ام در نکاتن گوت مطبخ گره که ام دبازی مطبخ نو ملت ام دبازی نو ملت یعنی پرچار مجانی خدایی راستی جی اموی پرچه هری پیروز دیاری وی گلی دکن و تایبه دیاری سروقاتی و شهید آجی دکن و یه پجی دکن هزین کو دخوازه جاردن اراده آجنه تونه بکه امه ببن برسف بر قادن ترکمن اورارخ بر یپجه اورارخ بر سواشچه یپجه اورارخ ان فضلا گوچه کرد قادنdan aldık. بتبلیبونا یه پجه وکهز یکنیان جن بشتربوینا ناو شر لکهلک ازلام جه خو گرتن با اوایی که پر خوازایی برنگ خو بناستما خو بر خستن بوینن خو دمیکو بشتربو و دناف ده البته هندها خورتر آواکر هندها بتر چیکر اف هشتکو باندورا یه پجه جبو گشتی هندها خورتر ور آواکرن و ور چیکرن با اوایی که پر خوازایی ديريكت باندور لسر جوهرتنا ظلام سر شوازي ويني الشر لسر وارد تاكتيك مثلا پر جدا هشتكو ورا مشاندن پر دها زنگين ما يذكرن پر دها نرم اسنك و دانا نشاندن ده بري بازن شريكو پر قبا شريكو تنج بوي كشتني وكيوان گرلك گروپين ديتريكو دركتن دوا بيواجه شورش ده هشتكو رنگ طرز ما الشر جدا دركبه ورتده هری زتری کو باندور لیدا آواکرن او بشتربوینا جنیا کو جنوا شر چاو کو هات چیکرن جبروی طرز شر مجی هشکو یعنی جبوی جواکه جبو پاراستنا جواکه جبو هبونا جواکه درکه ورتیده اف بشنتیا کو حواله جن دان کرن و اوای کی خوازایی ظلام جلی میذکر اولگور ونا طرز شر دامشاندن جبر کو وید زان الکلک اوینا جن هي اگر کو شاشتی بک و جن رخنه بک شاشتی بک و جن الهمبری ونا بسکنه نکار وکی او دخوازه تنی با اوای کی پرقبا شر دامشاندن یا تنی کشتنی الپیش بخینه ابهش کو رنگ شرمه پر جدا و و گردای دجیان دجی همان دمیده او پیشنگتا کو جن دا آواکرون دا چیکرن يعني ام هزكي ليش قلنا راسته فقط بري هر تشتي ام هوالين هفدونه بري هر تشتي ام جيانا كنو آوادكن بري هر تشتي ام هشمندي كنو آوادكن به هشمندي را ميچوا تكليكي هفبش ميچوا بدنا آواكرن ام الكلكان هفدود عيني موزيده ام شردكن بلكي بروجان ام هفدورا بمينن اما مي هوالتيكي راس چواج هفدورا بدنا چكرن ام چوا بكرم دها زيتر خوديل هفدو در بكفن اف بون ميناكن بنا براستي بصدان هوال يكو بفي رنگي سكني كودانا دياركن حتى جنازة بوكو نب منطقة كم نزكاتين فوضال كو جنة بباريزنا أما بري جنة أو بشف سرد جمنده هين دهاب جسارت سرد بچه جسارت وهذا كو جنة دقرت يعني هين دهاب بيت تردد شاب سرد جمنده بكاربه بچه هبونا يبهجه دندري ارتش ده ارتش مدا دندري هزمه لشکری دا يعني جيك خوي رولي خوي استراتيجيكه و د پیشکتنه کاتنه چیکن در رولی که خوی گله کی مزن هبو و اواجی حتی روز هیرو دوام دیگه البته این باندورا به نتنه لسر
جواکه و لسر هیزن دربای کمارا کار کردات چیکرن باندور هوالی جن لسر هندری قصد بخدا جات چیکرن لسر هیزی خورتا جات چیکرن يعني اگر كون بيجن يرو يعني يبهجه ده زي يرو بيجن هبونا يبهجه يعني هيش كو بيتر بيجن ارتيشا ما هناك ده بيتر نزيكي بارسنا روا بيباني بارسنا روا حركات بكي يعني اگر كو مثلا بيجن دناب ارتيشا ما ده زيده وصا زيده غاوي او چنبونه زيده غاوي سوجين مرواتي كو درنكتنا وكي كل بيجن جم ارتيشا دي لسوري دركتن او هي يعني هبونا اول جند ناب ارتش مدا نفي زميلش كرده باندري خوي مزنه اگر مثلا من زيده غابي زيده چينه بونه يعني نزك من زيده شاش گل جواك نه هاتنه چيكرن ام بيجن گلك وسا يعني براتيكين كنت كبه اصلين سوج كو زيده درنكتنا اورته او يعني هلبتن يعني باندورا جنتي ذهبوا يعني جنش كو بتبعاتي خو هم فكري كو بي باور دكن يعني بودا يعني اول دوره اوي يعني دوره با بنجهي كو الاول دردخينه ورته بخورا ام بيجن با يعني زيدا قابين ايكو بربه دارن يعني بربه سوجن شر دارن يعني دربه بي ام كون بيجن بربيجي او هبو يعني هبونا يبجد ناف قصد دات او دبي جالك براتيكين ايكو اريني هاتنا كرن ايكو نا عالم يعني بي او دكي وصاد يعني سر قصد حسيبنا براتيكين اريني براتيكين اي كو اي راست ايكو وسوكي ام بيجن بي ميناك تبين يعني امكان بيجن كو دويدا بارك مازن هيزن ما يبجي هبو تجلك ام بيجن هفالي خورت ام بيجن اي كود نافا يبهجي ده اي نافا جواكي ده ام بيجن نافا قصد ده اوانا تاثيره كي خوي پر مازن لسروان دا تشيكر مثلا بيشتي هفال ابستا هفال اعلان هبو همن مثلا از بخش هدي وي اوي بوم دقه هري داويجي هفال اعلان جيل ما بريكات شو هفال اعلان قلت از تعليمات خوج قمتان خو هفال ابستا دغرم از گوری وی دچم ایلم دکم و از مجبورم وی اوی بکمه و قال لك هوالي كاركر هوالي كاركر اقاسي باوري براسيجي بجنطاني كو دقا داويجي قلت از يعني شهادتي كو تشي بونه اصلا فدايتيا كو تشي بيه برخدانيا كو دملي جنده تشي بيه از دچم از نابردم مادام وانا بردا اجي نابردم يعني سو زمان از بيكتينم وقال لك هبالي خورت ايكو دوي ملي ده باندورا خبراستيجي وكي جن لسروان تشيكرو وبون هوالي جني اي راست مرف دكاري بيجي اوانا هوالي جني اي راست مرف دكاري وان هوالا وصا وكي او ببيني ودناوا جياني دجي يعني شرك وانبونا شاهد دروجاوا ده مثلا تجارة خورتانة تقول قمتاني من تشما جنة عكسي وي هرتم دنقوت يعني دما قمتاني وجن با بركي خوش دبو يعني اف دقوت باوري من هي من نابردي للدردورة خود دكاري بو كوم بكي مثلا جن دكاري بو دردورة خود كوم بكي دكاري بو بدي فهم كرن براستيجي دردي ويتشيه دكاري بو بدي بيناسا كرن بيني بدي يعني سليف بيرجيره بدي إفادة كرن زحمتي وديت مثلا الجن تبكي ناكي زحمتي دردورة خود دها بيتر دكاري ببينه دها بيتر دكاري حس بكي دها بيتر دكاري يعني بيرا تشتي دخوازي بيرا دكاري يعني جافي ويدا ملا حس دكي ودكاري جيرا شروفا بكي وصا بيكو ام بيجن باخ بيجي تاني بنيزكاتيه كي بچوك جيبه دكاري وينا بكشينه دكاري وي گوهردن دويدا چه بكي ها داگر كري بخوازي چوا ایش سرعت کر چوا دخوازی من بخینه چوا هم بروی بسکن دما دهو کوبانی دادم دست بکر رح آرینا و حمی وق هزار وق آرینا پیش وانسی کنی سینور وانا هالسینور اكچا تنايا قد كر ونهيشتن كتيكن كوباني يروجي عفرينه رح ابيستا خابور وشهيد بارين
ام شبداري وانا ببن ام بيجينا اصلي هري جو جبو وتشتي هري تشتي اساسي ام جبو ام في دور الكريم ام سينوريوي قدكن نهلا تكابي عفوا نهلا تكابي دلي كردستاني شهيد شورش حتى براني قهرمان مزن حتى بدر شورشاني اميجي جوي دري حتى سركرتني حتى آزادی بود. سوندامه باوریا مجی. باوریا من نه تنها مشتر بود مخیلی برجین. عین وقتی که بسر. دشمن بغازه نغازه. داغر بغازه نغازه. امی به تنظیم آخر خبصت. جبوه باوریا من جوانی کردستانی هایی. ام جوه اولا چاق خیلی حرکتی به حرکت مزید کنانی بریشه. باوریا من جوانی مهر. اولی مهر. ام بعد بني هزكي مثلا والتربيه اساسيه تجدنا خش للتربيه تجار شركه د نافا يبك ديانج نافا قصدت امبين بديسبلين مرو بناف بك د بيتشاف كانيا ديسبليني د بيتشاف كانيا كومبونا هزي اراده جبرغو حوجيا د تاكوشينا ازادي د سركفني دسبخينه ام د تاثیر ل برابر خوش دکه و تاکوشین بی اوای یعنی بردوام بک و تمام دکه جبوی سرکفتن به دستان خستن اساس نتنه جبو ما وقت قصد باندورک جبو دجمنو نیاراج اساس باندورکی پرجی دیکر یعنی ترسا هری مازن گر ام بناف بکن وقت داعش هویتیا قرص صالح ام بناف بکن قومينا كاوي د جهان د دنیا د تاریخ دنیا د شنوي يعني ترسا کی او قصه خستنا نا دل دشمنی خود برخوادانی تشکی آسان نینه به اداره کردن شر د جهری زحمت بریار داین د جهری زحمت نه تنی بریار داین دکارش دور دگرک جرانسان بریار بده اما د جهری حساس و نزیک د ارتما جه گرم د بریار بده هلبته تشکی زحمت او هزا يعني بالصياد بن الله يبهج الانسان قازانش كير بداس خستن اوجي اراده که وجبو ماجي الشرف كي فرماسن جي شنازي يقو مل بمل يبهجده ام تاكوشنا خو ايرو دمشين حركتك يقو بالصداه هدي بحضره بدلا بر برومات دانن جبو جو هبونا خو اثبات بك وجبو افقل ازاد جنبك وقت مرد بافقل حركس دنافدي حركس مك دنافدي طبي بيشنكتيا يبهجي و قهرمانتي وبدلا بر بوها قودانن سرکفتنی که مبدأ خست البته به حضران هفلین شهیدی که مال پاش خواهشتن یکو به خوینا خواه به تکوشین آودان و هشت که ایرو انبا سرکفتنان بدست بخینن بسایوان بو البته به طایبت چی هفلین که به تردد بسر زور و زحمتیان ده چون تبلو همو خطریان تجار بیواجن هری زور و زحمت بی دزانین کو دبکو جیانا خوش دست خوابیدن اما جبو کو گل لیوان آزاد جیان بکن جبو زاروکن می پیشروج آزاد جیان بکن اف کو ایرو براستی لسر کد و برخودانی وان لسر خوینا وان کو ایرو و دستکفتی کو هاتنا آواکرون کو ایرو لتباهی جهانی هات بلاف کرن هر حواله که به روحه که مینا افسانه که کو دادیار کرن برخودانیا کو دادیار کرن گوتن بلکی تراویان نه که براستی کو مرو بکار بوینا ifade بکه شخص سلاوان آرینان وارشینان روکسانان özgürان اوستایان بارینان
وحتى جيانا وشهيدا مني هري داويكو يعني هر هفالكي براسي جبوي وان مروف چه ببيجكو كم ببينه لي تايبتشي دروجا ايرو دكو بهبونان خواه ياجي بجيانا خواه هبون دان آفراندن دان آواكرن جنن جهان گشتی شوار وکی چروسکه کی جهویه دیتن افیاکینی هفیا ما اونگو افیاکینی به نمونه د جهان گشتی ده جبرگو راستی اف یکینی هن ما فی جند پارزه هن جواکی جد پارزه جبرگو جنتن نیوی جواکی وکی کو برید هاتن گوتن دناف اخافتن جواک آمدیان جی دگوری سیستم دستلاداری گو هری بره برن گوری دستلاداری آخر جن جواک بخوای یعنی گواه اگر تا کاری بوجن برخصن بکه تجن پیش بخینه تجن پرورده بکه و مافی ویب دناس کرن مافی خواه بپارزه تجواکی بگشتی پرورده بکه تجواکی گشتی بدست بخینه جبولو باوری ما او اف یکینی اما کی ریو بریا خسر هم کارم بجن بتایبت و بتایبت و کوردیناسیون اجن دناوا ریو بریا خسر دو جنن جی خود ناوا ریو بریا خسر دگرن کارم بجج استاف سرکتی حتی وکی کارمندن گود ناوا ریو بریا کشتی جی خود دگرن راستی وی یکینی چروسکه کی هوی بینه وی یکینی شرعی یکینی کی بو پاراسنا دسکفتین وی ریو بریا خسر ببینه دسکفتین وی شورشی ببینه جبولو ام وکی ریو بریا خسر هجای کو ام ویروجی ویکینی ویروجی لوان پیروز بکن دعینه وقتی ده ام ویکینین پاراستنجن وکی هزه کی خوی فرمی و دناوا ریو بریا خسر دو دسکفتین ریو بریا خسر دسکفتین وی شورشه ویکینین گو بپیشنگتیان بصدان و حزارن شهیدین جن مینا دکسایتین ام بیجن جیان طول هلدان آرین ویان بارین یهو خواه کرن پر جبوگو ویگلی جنین ده روجلاتا ناوی ده جنین ده روجا وای کردستانی ده بتایبت بگینن جیانکی اولا بگینن جیانکی سرکفتی جن بگینن آزادیاوی مسوگر بکن هجای گو ام سر سوزوان بردوان بکن و وی یکینی هر و هر پیش بخینن و آلا وی یکینی هلدایی بهیلن و بپارزن و وی یکینی جی وکی یکینی کی فرمی دناوا ریو بریا خسر ده جی خوا وکی جنر ریو بریا خسر ام دبینن گو اف یکینی کی فرمی گو هزا جن بپارزن دستکفتی جن بپارزن شورشا جن بپارزن حرکت میفوندی داشی لباکوی کردستان لوجنات لباشور کردستان حتی لمجاباشی کسایت جن قهرمان در کتنن حتی ناشی بیار کسی دایا صورت نوی لگه دکیان تیدیتر وکی کسایت لیلا قاسم دشورشا تیسوی دا وکی ظریفه دسته و این روشی تاریخ هم ایچین سالی یادامی دا بسرمان جن قهرمان در کتنن کنفرانسا جن یه پجه دفان جرم دا نقاش برفره کرن هم روشا بوشر هم دناقا جیان بکن لنبر روشا شر همه چاوا خواب پارزن جبونا کو هم ایریشن دنا پیشتا جین لنبر خاکیم بکن دبکم رخصنا خواب فرار بکن هر کنفرانس گرک بریار بتن یک جوان بریارم هم دروجابه کردستان دا خودی لحمون خیلی بحثنا گره نی کل آبادی همه خودی لباز نخان در بکرم خودی ذکرتنا لنرخ شهیدم وکی آواز نزانم ده همه کردستان دا و دروجابه کردستان جی بسران هوان من شهید جن خورد دبی تکوشی دا خوی نخادم بشروان آزادیه د پیشنگتی هوال سوسنده و بحزاران جنین کچین کرد ام بیجن شورشان توی یا گشتی گوت لگشتی کردستان حرکت جن دست بکربو هوال سوسنجی فرد کی جوی جواکی بو بوی بیرو باوریه داکت روج آوای کردستان و شورشا روج آوا کر دلی حمو جنا دست بک جنین سوری کچین کرد
وجنين براستي جو إرو الكيلكا ما دناوا شورشي أرمني سورياني آشوري والكيلكا وي جنين بياني جو بهوال سوسن ردماني داخوين بدلكي تجي بميجيكي براستي بيرو باوري خورت ودگريان بش دريايان قراي جوجي هاتنه ورسروي اساسي جواكا خارا دقوتن بنرن لولاتي روجي لكردستاني دي بيشنكتي كتشين كرد فرمانداري وك هوال سوسن دا جياني كينو ياغو هر كس لي دقاري هيا تایبەتی دروژە ئیرۆ دەکۆ بە هەبوونان خۆ یاژی بژیانە خۆ هەبوون دان ئافراندن دان ئاواکردن civakşi kol gorî vê birasî îro em lê meyze dikin belkî hezaran rêhevalên şehîdiyê ku medan ama îro bi de hezaran insanê ku xwedî li van derketin yê ku navê wan rakirine ê zarokê ku nava vê şoreşê de mazin bûn li ser vê keda ku hatî danîndin li ser vî nirxê ku hatî avakirin ku îro pêşerojekî hîn daha azad bi çanda xwe bi zimanê xwe ku mezin dibin birasî destkeftekî pir mezin ev hemû bi saya vê ve yani civaka me çi xwe ya ji bîr nekirî em bawer dikin wê ji bîr jî neke ku ti carî yani em li ser vê em îro jiyan dikin li ser vê îro em nefes digirin li ser vê îro em hebûna xwe diparêzin ji ber wê jî herî zêtir zarokên şehîdan yê ku xwedî vê nirxî yê ku vê şanaziya wî jiyan dikin wekî zarokên şehîda ku îro di nav vê şoreşê de cihê xwe digirin li ser vî nirxê wan li ser vî berxwedaniya wan ku îro didomînin di nava şertên azad de dikarin bixwînin dikarin jiyan bikin û li ser navê rêhevalên şehîd her yek ku wekî qehremanekî îro bi navê wan mezin dibin bi rastî ev dewamkirina vê şoreşê ev yani herkandina vê şoreşê em dikarin bibêjin şoreşekî me xwedî rengekî xwe yî wiha ye yani ti car yek hevalekî şehîd demê ku bi kêliyên herî zor de demê bi ser dijmin de cî çûye ti car vêya wisa nefikiriye ku ez ê ti nebibim yan jî ez ji bo mirinê diçim berûva jî ji bo hebûnê ez diçim ji bo wê jî ew qehremanî dana nîşandan ji bo wê jî ku îro wek hebûnekê di nava jiyana me de di nava tekoşîna me de di hemû kêliyên me de ê jiyanê de bi me re jiyan dikin bi me re nefes dikirin bi me re hebûna xwe dibîne û bi me re jî wê bidomîne û vî rengî em bikarbin bigihînin serkeftinê ev er ku berpirsiyartên me tevahî taybet zarokên şehîdan û yê ku dibin vî berxwedaniya van şehîdan de ku îro mezin dibin zarokên me yên pêşerojê temsîl dikin li ser vî nirxê wan bikarbin jiyan bikin û bidin jiyan kirin. Navê min Arîn Mîrkan e temenê min 9 sal e dema ku Arîn Mîrkan şehîd ket dayîka min navê Arîn Mîrkan li min kir û ewela ez mezin bûm wan ji min vîdeoyê wê pêş min kirin pir xweş bû ez pir navê xwe hez dikim bijî serok apû. Navê min Viyan e umrê min 7 sal e cam dibêje navê şehîd Viyan Peyman li Tekiriye pir ji navê
ناوي الشهيد يا حزقه لأنه فيديو ديتنا ودنجي ديتيا لا جامد بيجا دقوات تشبو أو جي الشهيد كات زبر برو وانا بتذكر الشهيد بيا اسمه زنبو ازبمو او شهيد بيا سر سالا پیش آزادی تویا من شرمل جهانه تدا جیدی نشر بکم رو واهی بیناکش هلینا من شرمل جهانه تدا جیدی نشر بکم رو واهی بیناکش هلینا سروکا آپویا لدنیای نویا دیروکا سر سالا پیش آزادی تویا بایا هات تفترا هبونول تنبونه لدنیای رساس کرن بابلیستو کفرتنا بایا هات تفترا هبونول تنبونه لدنیای رساس کرن بابلیستو کفرتنا سروکا آپویا لدنیای نویا دیروکا سر سالا پیش آزادی انجام وان 10 سالیان دجی و روشا کو ایرو جمته دجیان کن البته هنا تهدید و خطر و ترسیل سر هرم مهنن بری هر شي البته ارکن مین لشکری وک پاراستن یا خلکن هرم تایبچی پاراستنا جنان و هر وها جبوکو انبیا بپارزن جبوکو مهبونا جنه و یا جواکی آزاد بپارزن داگرکریه تک برناوینا جبوی تباهی جنین هرمه يعني این ور کو جیان دکن ارکو بر پرسرتی میدوی ملی ده هینا جی مجارکی سرکه روژوین منه باید کو نبه به پاراستنا جنه هبونا جنه گر کو ام آزاد هبونا جنه آزاد ام نپارزن ام نممکنه بکاربن لدردور خواجی بکاربن بیجن حزبون و گاواویتنه که بدنه چکرن به وی بگردای دواره پرسکریکا سوریه چاره سر کرناوینا ده ارکو بر پرسیارتیر مدوی ملی ده رولکی هنده خورترم بکاربن بلیزن شمندیا خو پاراستنه و زانابوین الپیش خستن ده دور ده گاوینگو هینا گلک ارکو بر پرسیارتیر پیشامه و پلان کودوی ملی ده جهیم بتر گاوین ده خورترم باویجن راستا پیواجون در باسبوی هر نوا شر کی دبون جبوی دواره لشکری ده دواره تاکتیک ده دواره استراتژی تکنیکا شر ده خو آواکرن و کفرکرن بهتر ام سرسكن وكي بشكي سركه نهاو شون دجي البته وياوي دوام بكش بركو تهديد هنن ليل كيلكا بينا وان خبات دنجي دانا مشاندن خرد كرنا وينا و ايدي ام بكاربن هيمن كو دركتنا اورتي ده بكاربج بوي تباهي جنان جي دوي ملي دل دردوري كومبينه كد ملي گشتي سوريه ده و همان دمه ده ايرو و سالن كو ام تير در باس من سالن كو ام دوين 100 سالا 21 كمي ببا سال جنان شورش جنا ام لفرجي في شورش وك شورش جنا بينا صدقن البته هر زاتر پیشنگتی ورده کو وک هزکی ارکو برپسرتل مهن و پیشنگتی گو گرک ام بجه بیرن و ایرو سیستم دستاتار جی هر زاتر ایریش خود شخصی جنه ده کل پیش تخینن هر زیاتر کو دخوازن وان دستکفتی کو هات نکرن جاره کدیم به پاشتا بزیرن گاوان پاشتا باویجن خطریه کدوی ملی دجی هی جبوی وینا البته دور دجی تکوشینن کو ده زیاتر ام وی میراث کو درکتی اورتی بکاربن ده خورتر به هبره پار بکن یک بوینه کی جنان هین ده خورتر ام بکاربن چه بکن هشبندی خو پاراستنه دی تباهی جنین جهان ده ام بکاربن هم بهتر خورت بکن هم بهتر بلاو بکن هم بهتر بری خستن بوینی بکن بویره ام بکاربن وی سیستم دستاتاری جی تیک ببن تایبت دوان سال پیشیا مده اف خباتی که من یه سرکه ببه دوی ملی ده جی ام و بوینه که بکارم بدنه چکرن گاواویتنه که بکارم بدنه چکرن ایدی ام نچاری وینانن افقاز جنه کو تینا کشتن افقاز جنه کو بدستریجی و پر کریارن جدانی کو پیرا روبرود مینن ام ارکو برپرسیارتی خوش دبینن وکیه پیجه کو ام الهمبری وانا تباهی جی برپرسیارن دبل دبره کی دنیان جهان چه بد بکن الویدری بله ابهش بندیا کو هات آواکرن ایرو لور کو گلک جنجی بیناش خوره وکیوی دگرن البته ام جی برپرسیار يعني ام خو برپرسیار دبینن کو ام بکاربن وانا بپاريزن
وهش مندی بکارم پار بکن بکار مواجه بگینن به آسه خواری خستن بوینه.